Dobar dan, dragi gledatelji. Tako. Imamo serijal. Dobrodošli u Danas se borimo protiv Asmagarosa. Asmagaros, moj veliki neprijatelj. Vječni zavjetnik. Bog vrati. Ako se vratim živ, vratim. Asmagaros napada! Vratimo se na naš poziv. Evo, čujete glasove, čujete urlike. Opet moram praviti reda, O ne, Asmagaros, to je negdje. Ovo je borba na Giancarlom kanalu, možete pogledati. Borba protiv čudovišta. Ovdje Asmagaros vs. Borna and Giancarlo. To je naravno moje nadimak, Borna. Tako. Inače sam Ivan. Po predimenu Lacković. Nadimak mi je Borna Glasnović, da, naravno. Javno i u svom kanalu Giancarlo. Ali slijedi borba protiv Asmagarosa. Vratio sam se živi, da, bilo je pauza, malo gore. Znači, ja sam jedan pauzu, kuži, razumiješ, pardon. No dakle, sas! Printu po nam pogledu i ogledu! Šan! Asmagaros! To je presavršio Europa! Dragi gledatelji, ovo je bio gadan pad. Napad! Asmagaros napada! A ga se bojaju! Nijem se dva oplas koji pjeva. Ovo je sad čudovište! Jao! Što da činim? U borbi protiv Asmagarosa. Asmagaros! Tunački banj! To! Neće. Ostali smo bez metaka. Moramo paliti pištolj. Asmagaros! Son, dolazi. Ne, umrio sam nam, ali oživio sam, preživio sam. Dakle, ovo to će mi biti da bolje preživim. Da, neće maska, ali dobro dođe. Čak je još mokra koliko sam rodio s njom. O ne, ovdje morski zrak ne odgovara. A tu ima sve morskog zraka, vidite? Evo li? Super, akcija! Maska nije opalila! O ne! Sliku sam svoje kontare! O, kako ovo peče, dečki! Oj, cure, dečki! A sad se ko gleda? Moj prst! Ne, davaj.
Ma koga briga? Jesam ja junački borac protiv Asa Magarosa ili nisam? No dobro, preživio sam. Krv. Dobro. Ubio sam ga. Preživio sam borbu protiv Asa Magarosa. Preživio sam. Dragi gledatelji, to će biti to za našu epizodu. Ali ja sam tu završio sve što sam trebao. Dobro, ja ću trebati ovdje malo predati i smrti bez vas, nažalost, ali nema veze. Ja sam tu živ i zdrav. Doviđenja, dragi gledatelji. Pusice! Šalim se. Ja sam muško, ne dajem puse, ali ajde bok.